muraho zabyaye amahari imbere mu muryango n'akazu k'Ibugande. Intambara no kugundaguranira gusimbura President Yoweri Kaguta Museveni uri gukamamarindira hagati ya mu muryango we ubiramanyagura n'ibyuma by'inyundo. Yesterday, Odrick Rwabogo, who also doubles as the in-law for President Ejo hashize Odrick Rwabogo umukwe wa President Museveni yanditse kuri Twitter yemeza ko azahangana mu matora ya President mu 2026 standing as president in 2026. Murazi ko Odrick Rwabogo yakomeje gushaka kuba president w'iki gihugu. Wanted to be president of this country. Abanywanyi ba politike bazi ko ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 4 kwa 2023 umwihanduza nkota akaba n'umuhungu wa President Museveni General Muhoozi Kainerugaba yanditse amagambo 42 kuri Twitter ye agira ati mu 2026 nzaba mfite imyaka 52 nirengeye birantega zose zaba basaza tuzahatana mu matora kandi dutsinde. Tutaragira no ku bandi bo mu muryango wa Museveni ngo nabo bari kubarira intebe ye bimaze agahe bijujurwa ko umukwe n'umuhungu wa President Museveni bari kurwana mu bugambanyi butari bwigere bubaho ahubwo ngo no kurwanira mu ngoro ya President ntibari kubitinya ku buryo aho bukera ngo President Museveni ashobora kubura ubutegetsi muri aka kaduruvayo. Guhanguka kwa Museveni byanditse mu bisazi by'umuhungu we Muhoozi. Museveni's downfall is written in Muhoozi's crazy. Ayo na magambo yanditswe kuwa kabiri ku itariki ya 20 z'ukwa 8 kwa 2024 yandikwa n'umunyamakuru wiyubashye muri Uganda Nicholas Sengoba ayandika mu kinyamakuru nacyo kiyubashye muri iki gihugu cyitwa Monitor. Yemeje ko intambara z'umwana we nyine zishobora kumucumuza yicaye cyangwa zikamugondera ibimutokoza binamuzambiriza ubutegetsi yimariyeho imyaka 38 akaba nisaziye dore ko ari kwingayinga 80 ariko nawe akaba yarabuze uwo yahitamo hagati y'umuhungu we ukubagana kubi mu bya politike dore ko adatinya no gushyogozanya byabyara guhina amashati. Ni mu gihe umukwe we ari ncakura kabutindi ariko idatinya kuzeyuka muramu wayo atitaye ko ari uhagarariye ibiturika byose muri Uganda. Nk'ubwo uyu mukwe wa Museveni witwa Odrick Rwabogo agaruka kuri General Muhoozi agira ati I don't know what to say. Sinzi icyo navuga ariko uriya mugabo uriya Muhoozi ni umusinzi wajambijwe n'ibiyoga yewe ni igihombo n'ikimwaro ku muryango. Kugeza aha haracyari urujijo kuki abo mu muryango wa Museveni batangiye gushwambaguzanya barapfa iki cy'ukuri dore ko ubuhavutse amatsinda mu kazu kayoboye Uganda. Muri iki kiganiro twaseseye mu butegetsi no mu miryango y'ikambere kwa Museveni ngo twimara amatsiko ya politike. Uraza kumirwa numenye ukuntu hafi inzego nkuru zose za Uganda zishamikiye ku muryango wa Museveni kandi buri wese akaba yihariye imbaraga ku buryo uzagera ku butegetsi uko byagenda kose agomba kugira abanyamuryango abanza kurimbura bashobora kumwitambika. Abandi barabyita amashyari yo mu muryango aturuka ku kuba ngo Muhoozi aba kwa Museveni ariko abaho batamukunda kuko n'umugore wa Museveni ari mukase ariko ibyo ntibitugeze mu matiku y'uturyango kuko hari n'abandi ahubwo bazi iby'ikambere bemeza ko biriya byose bishobora no kuba ari amayeri ya politike yo kuyobya uburari kuko Museveni amaze iminsi yugarijwe n'ibibazo bya rubanda rumaze igihe rwivovota ruvuga ko hageze ngo arambike hasi hakiyongera amahanga ari kumwokera ku ntambara ye n'abaryamana bafite ibitsina biteye kimwe agashinjwa guhatahata ubwisanzure uruswa ndetse n'ibindi. Ngaho ni mucyo twinjire mu butegetsi imbere muri Uganda tumenye ibyahishwe benshi ariko twe bikaduhishurirwa tukanafubikwa amafufu n'amafaranga. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka nabahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuziba. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Korea Automobile High Technology Limited.
izi ni inzobere mu bukanishi bw'imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai, zifashisha ikoranabuhanga rigezweho zigasuzuma ikinyabiziga abakanishi bakagikoraho rikaka. Niba kandi uri no ku rugendo imodoka yawe ikagira ikibazo, hamagara aba bahanga bakudepane aho kuyiha barupigapiga ngo bayangize kurushaho. Aha hari na piyesi zose z'imodoka zakorewe muri Korea, bakagira n'amavuta meza cyane yo mu bwoko bwa Kicks, yaba ya motera, ya buwate na ya feri, atuma ubuzima bw'ikinyabiziga cyawe buramba. Batera irangi imodoka igasubirana agaciro, bayoza igataha ari mutongoro. Namwe mutunze imodoka z'ubundi bwoko cyane cyane ubu bugezweho, ibanga ni uguhora ugisha inama muri Korea Automobile High Technology, bakagukorera maintenance, imodoka igahora ari mu ryerye. Ni Gikondo hateganye neza na paruwasi gatolika ya Gikondo. Hari inyandiko wasoma ukumirwa, nk'ubwo bumbuye inyandiko Museveni Government Family Tree ya Independent ukayihwanisha n'inyandiko ya The African Report yitwa Uganda The Rising Influence of Museveni's Children Close Family Members, ahasigaye ugafata agakaramu ugenda wandika amazina n'imyanya buri wese agiye afite, wahita ugira igitekerezo cyo gutangira ikiganiro ugira uti mbere na mbere niba nshaka kumenya bari kugundaguranira ubutegetsi muri Uganda, nabanza gufata urugendo nkinjira imbere muri guverinoma ya Uganda nkamenya ngo ni bande bayibarizwamo baturuka mu muryango wako kanya wa Museveni, noneho ayo mazina ukaza kuyacamo umenya abahanganye n'abandi n'icyo bapfa. Twihuse, izina rya mbere ubona ni irya Muzehe General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa. Uyu ni perezida wa Uganda. Umugore we yitwa Janet Kataha Museveni. Uyu yamugize minisitiri w'uburezi muri Uganda, akaba kandi umudepite w'ishyaka n'uvuga rikijyana muri NRM kuko ahagarariye agace ka Ruhama. Umuhungu wa perezida Museveni mukuru turaza no kwitaho cyane General Muhoozi Kainerugaba, ubu niwe mugenga w'igisirikare kuko n'umugaba mukuru wacyo. Mushiki we akaba n'umukobwa wa Museveni, Natasha Museveni Karugire, ni umuyobozi mukuru ufata ibyemezo byose muri banki nkuru ya Uganda. Kugeza aho ukamenya ko ubwo ingabo, amafaranga, uburezi n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu byose biganirirwa mu ruganiriro rwo mu nzu imbere kwa Museveni. Utwo n'utuntu toto kuko n'abandi banyamuryango nabo bikatiye inyama yo kwita ko ku nka yitwa Uganda, kuko muri umuna wa Museveni General Karibu akandwanaho mwamenye nka Salim Saleh, birazwi ko ari we muntu utunze amafaranga menshi muri Uganda ndetse niwe mushoramari uhabwa ibiraka byose bikomeye bya leta. Uyu yahoze ari minisitiri w'ibigo by'imari biciriritse na za koperative, gusa yabyikuyemo ajya kuba umushoramari wa leta. Umugore w'uyu mugabo witwa Jovia Saleh nawe ni umushabitsi kazi ruharwa, ahubwo raporo z'umuryango w'amye zivuga abantu bacucura imari ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'iyitwa UN Congo Report by the Panel of Experts, bashyira uyu mugore mu majwi inshuro nyinshi ko mu basesetse umuheha mu birombe n'imari yo hakurya uwe ngo yajombyemo cya Ruvuna Bataka. Ubwo kandi akorana ubushabitsi na murumuna we Kellen Kayonga. Wumve ko uyu yigeze gutsindira isoko ryo kohereza abashinzwe umutekano muri Iraq binyuze muri kampani y'icunga umutekano yitwa Askar. Bright Kanyontore rwa Mirama, uyu ni mubyara wa Museveni, niwe minisitiri w'amatungo n'ibiyakomokaho, akaba n'umudepite uhagarariye agace ka Isingiro. Shadrack Nzeyire ni umuvandimwe wa Museveni, niwe chairman wa NRM mu gice cyose cya Kiruhura. Dr Violet Kajubili ni mushiki wa Museveni, ni umudepite kandi yabaye minisitiri inshuro nyinshi. Kuri ubu birazwi ko ari gufasha muramukazi we ibijyanye no kuyobora amashuri kuko yabaye igihe kinini muri kaminuza ya Makerere. Ahubwo umuhungu we akaba namwishywa wa Museveni Dr Joseph Oekwahu ni umujyanama wa perezida mu by'amatungo. Undubarizwa mu nda y'ingoma no mu karyango ka Museveni ni Major General Retired Jim Muhwezi Katugugu. Uyu ni muramu wa Museveni, akaba minisitiri w'umutekano, ariko ngo nawe afite inote zikabaka za Salim Saleh. Si ibyo gusa kuko umugore w'uyu munyagitinyiro Madame Susan Muhwezi ubu ni umujyanama wihariye muri presidence. Dr Faith Katana Milembe ni mubyara wa Museveni, yamugize umunyamabanga bwite wa perezida ushinzwe iby'amashuri. Hakaba undi mugabo wihariye ukwe rero Sam Kahamba Kutesa. Uyu mwibuke ko yabayeho minisitiri w'abanyamahanga wa Uganda kuva mu 2015 kugeza 2021. Ubu yibereye umushoramari ava mu bya politike, ariko imbaraga ze zirindwa mubi. Uyu mugabo rero afitanye isano na Museveni rinyuze ku muhungu we Muhoozi. Ibi ntituri bubitindeho, ariko benshi mu bakurikirana hafi politike ya Uganda murabizi. Nawe rero numwe mu bajejeta gitinyiro muri Uganda kuko n'igihe Uganda ariyo yariyoboye inama rusange y'umuryango wa 1969 mu mwaka wa 2014 na 2015, niwe wagiye mu mujishi wa Uganda ku buryo mu muryango w'uyu mugabo nabo birunze ku bwinshi mu ngoma ya Museveni. Nk'ubwo mwishywa w'uyu mugabo witwa Ameri Anne Kiambade ni umunyamabanga mukuru wa perezida ku by'inganda, naho umukwe we Colonel Alan Matsiko ni umuyobozi wa brigade ya 303. Umwanya yagiye havuye ku kuba directeur w'ubutasi muri Special Forces Command. Ibyo byakujyana mu gisirikare ku buryo nabwo wakumirwa. Nka Major General Steven Sabiti Muzeyi yabaye umuyobozi wungirije wa polisi, aba umuyobozi wa military police ndetse n'ingabo zirinda Museveni. Uyu mubyara wa Museveni ubu ni umuyobozi mukuru w'Uruganda n'ikigo karahabutaka gishamikiye ku ngabo za Uganda kizwi nka National Enterprise Corporation. Afande Henry Tumukunde ni ujya ucishamo agakingira ikibaba Museveni akiyamamazanya nawe. Mu 2021 yahanganiye umwanya wa perezida ngo barebe uko batangatanga Bobi Wine. Gusa nawe birumvikana ko ari akaryango kuko n'umugabo wa Stella Tumukunde mubyara w'umugore wa Museveni.
Hirya rero hakaba undi mugabo wihariye ukwe witwa Moses Byaruhanga. Uyu afatwa nk'umuvunyi mukuru mu butegetsi bwa Museveni kuko niwe muyobozi mukuru w'abajyanama bose ba Museveni. Uyu kandi ni nawe uyobora ibikorwa byose byo kwiyamamaza no gukundwa mu gihugu. Umunyamakuru akaba n'umushakashatsi Andrew Mwenda yemeza ko umwanya wose wakenera ukomeye ku ngoma ya Museveni ntunyure kuri Byaruhanga ngo impanga yawe yaruhira nzira. Uyu Andrew Mwenda nawe yashatse mu byara w'umugore wa Museveni, ariko uyu mugabo we birazwi ko yifitiye ubwenge karemano mu bijyanye n'amacenga n'imikwaju ya politike, ku buryo ngo ari we wagiye acura akanagegena politike nyinshi z'agahandura nzovu muri Uganda. Abandi babyara b'umugore wa Museveni bafite imyanya muri politike ni nka Hope Nyakairu, umunyamabanga ushinzwe imari muri presidence, Jolly Sabune, Bob Kabonero, Annington Karuhanga, bose bafite imyanya mfatamyanzuro. Urebye n'abandi bo mu muryango wa Museveni wababona rwose. Kugeza ariko twaba twibagiwe kuvuga umukwe wa Museveni wihariye, Bwana Odrek Rwabwogo. Uyahagarariye itsinda ry'abajyanama ba perezida mu by'ubucuruzi budasanzwe bw'ibisohoka bijya mu mahanga, binatumizwa mu mahanga ndetse no kuzahura ubukungu bwa Uganda. Iri ni itsinda ryihariye kuko risa nkaho rikora nka Minisiteri y'Imari, igenamigambi n'icurabukungu. Ibyo rero bikagira uyu mukwe wa Museveni kitabashwa kuko binazwi ko ari umunyadukoryo twa politike. Mbere yo kujya mu bindi, ubutegetsi nk'ubu aho umuryango umwe cyangwa agatsiko k'abantu cyangwa ishyaka rimwe aribo bihariye ubutegetsi muri politike bwitwa aristocracy, nuko bikemezwa ko igihugu ari state capture. Ubwo muri politike bakaba barengurira ko igihugu cyashimuswe n'utwo dutsiko, hanyuma ibyo nabyo bikabyara banana republic. Muribuka ko yo twayivuzeho mu bindi biganiro. None si intambara muri aba ba aristocrate ziteye gute? Kimwe mu bintu birimo kuvugwaho cyane ku isi muri iyi minsi ni izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri petrol. Iyo igiciro cya essence na mazutu kizamutse, nta kindi giciro kitazamuka, kuva ku rusenda kugera ku mashini zikora izindi mashini. Ingaruka zabyo twese ziraturya. Twese tuzi kurondereza amafaranga, tukarondereza ibiribwa, ariko ni gute tutarondereza ibicanwa nka essence na mazutu? Uretse gato, uri umumotari utwara abagenzi muri bus cyangwa se ufite imodoka yawe ariko ntabwo uzi X-Caps. Ni ibinini bishyirwa muri reservoir ya moto cyangwa se imodoka, bigatuma inywa essence cyangwa se mazutu nke, ikagira ingufu nyinshi kandi ikagabanya ibyotsi yasohoraga, kubera ko ibi binini bigabanya ingano ya dioxide de carbone muri essence cyangwa muri mazutu, ibihita birengera ibidukikije. By'umwihariko kuri moto, ikinini kimwe ugishyira muri reservoir mbere yo gushyiramo essence kikagabanya 22% kuri essence moto yawe yanywaga. Ni ibinini biri mu moko menshi, kuva kubishyirwa mu tumuto duto kugera ku mashini za rutura zihinga n'izikora imihanda n'iziterura ibiremereye. Ni ibinini bikorwa n'ikigo cy'abanyamerika cyitwa MPG Extreme. Hamagara 07 88 33 82 47. Mu mujyi wa Kigali, X-Caps ziboneka mu bice bitandukanye, by'umwihariko muri gare yo mu mujyi muri downtown, ahaparika bisi zijya Nyabugogo na Kimisagara. Ni hafi y'amarembo arebana na Chic ndetse no ku isoko rya Nyarugenge mu muryango wahoze ukoreramo Konka. Ubu nibwo buryo bwiza bwo kuzigama amafaranga icyarimwe urinda n'ikinyabiziga cyawe. Ubundi mu buryo bwa politike buzwi kuva hambere, intambara z'ubutita zo kurwanira ubutegetsi zatangiriye hagati ya Museveni na murumuna we Salim Saleh, gusa bisa nkaho habayeho kugororerana, umwe agahabwa ibya mirenge undi akagumana ubutware bw'igihugu. Akadomo. Nubwo ameze bityo ariko Salim Saleh nawe ngo ijisho rye ntirihumbya, ku buryo icyaba cyose muri Uganda cyane cyane kirebana n'ubutegetsi agomba kukibera umuvunyi mukuru, dore ko yafatwa nk'umuntu wa kabiri kuri Museveni. Ibyo bisobanuye ko mu gihe abana barimo gushondana ashobora kububikira tukazumva ari uramutswa Uganda, dore ko na politika yikinira mu muheno anemeza ko ntabyo arimo. Ikindi kibazo rero kigashingira kuri Madame Janet Kataha Museveni. Uyu mugore wa Museveni nawe inshuro zirenze imwe byahwihishijwe ko yubatse ikigega cy'imbaraga muri NRM, ku buryo uko yubashywe n'abanya-Uganda birenze cyane n'ibya Salim Saleh n'ibya General Muhozi. Mama Janet ntiyigeze na rimwe agarukwaho mu by'ubugambanyi runaka cyangwa ibya ruswa n'ubucabiranya mu gihugu cya Uganda. Igitangaje kumusohora mu kanwa kawe ugira icyo umubwanukaho ngo ntumenye ikiguhushye, kuko na Museveni ubwe yisabiye ko bajya bamutuka bakamusebya uko babyumva, ariko kugaruka ku mugore we aho ngo gushinga ikijigo cy'umusaza ukacyumva. Ibyo byose rero bishyiriye umudamu mu mwanya w'ibanga wo gutsindira umwanya wa Museveni mu gihe haba hari ikibaye. Igitangaje iyo birebeye mu yindi ndorerwamo nuko usanga asa nkaho afitanye isiri n'umukwe we Rwabwogo binyuze mu mukobwa we Patience Museveni Rwabwogo. Kugira ngo tuze kubifindura, reka tubitwarane n'intambara y'umukwe n'umuhungu abereye umukase bose barwanira kuzungura Museveni.
ubundi Audrey Rwabwogo ni inshabwenge mu gihe waba umugereranyije na Muhozi, kuko we yakoreye inote ze ndetse n'iby'ubumenyi n'amacenga ya politika bicanzemo iby'ubukungu no gukoresha itangazamakuru arabifiningiza kugeza aho Museveni amwitegereje akamushyingira umukobwa we. Uyu Audrey yize iby'ubukungu na politike muri kaminuza ya Makerere, byagiye kugera mu 1997 ari mu gihugu cy'Ubwongereza muri kaminuza ya Wales Cardiff mu cyiciro cya gatatu cya kaminuza masters mu by'itangazamakuru. Nyuma yaho yinjiye mu bushabitsi butabarika arunda inote, biza gutuma kuva mu 2022 Museveni ashinga ishami ry'ubujyanama yamushinze nk'uko twabinyuzeho. Audrey Rwabwogo ni umugabo w'umukobwa wa Museveni witwa Patience Museveni, yongeyeho Rwabwogo nk'izina ry'umugabo we. Uyu mukobwa wa Museveni mwibuke ko ntaho twamubonye mu bigabije imyanya nk'uko abandi banyamuryango babigize, ariko nawe yifitiye irindi banga ridasanzwe. Mu gihe abandi bari kurwanira ubutegetsi, we yivumburiye ikindi kirombe cy'amafaranga. Ubu ku izina rye bigusaba kongeraho pastor nk'umushumba, umwigisha, umuhanuzi n'umuyobozi w'idini rya Gikristo ryitwa CNC, Covenant Nations Church. Iri ni rimwe mu madini cyangwa amatorero yo muri Uganda ryiyubashye bitavugwa, kuko uyu mukobwa akunda gutumira mama we n'abanyamuryango be barimo na se kugira ngo baze kumushyigikira, bigatuma na rubanda bahurura baza kureba aho abakomeye bacinyira akadiho, bakanasenga bavuga ko ibitangaza Imana yabakoreye ari ntagereranye. Iri torero rifite amashami menshi, nk'ubwo mu mujyi wa Kampala ahafite urusengero rwahebuje izindi mu gace ka Ruzira. Ku itariki ya 11 z'ukwa kabiri kwa 2024 mwene Museveni yatumye ku banya-Uganda ati Pastor Patience to inaugurate Covenant Nations Church New Ntinda branch on Sunday. Ikinyamakuru The Christian Bulletin cyahamagariraga abanyagakiza guhurira mu gace ka Ntinda ahari mu masangano ya Kampala, kandi uyu nguyu abayoboke bo abafite iryaguye. Pastor Patience Rwabwogo in prayer mission to Kenya. Icyo ni ikinyamakuru The New Vision cyo ku itariki ya 29 z'ukwa gatanu kwa 2024 cyandika ukuntu igihugu cyohereje uyu mukobwa mu rugendo rw'akazi k'amasengesho muri Kenya. Ku munsi wakurikiyeho abakomeye muri Kenya uhereye kuri Rachel Ruto, umugore wa Perezida William Ruto, umugore wa Museveni Janet Museveni, bose bateraniye n'imbaga nyamwinshi kuri Hotel Safari Park i Nairobi. Ibyo bisobanuye iki muri uyu mukino wa politike rero? Bisobanuye ko iyo mbaga nayo mahanga mwizera nk'umuvugabutumwa n'umukozi w'Imana uhengerezaho abandi batareba, agahanura ibizaba n'ibitangaza byivanzemo. Iyo mbaga yose rero iri inyuma ya Rwabwogo, iri inyuma ye kuko n'ubundi uyu mukobwa nta vindi imwe na General Muhozi nka kumwe twabivuze, ndetse no mu masengesho ye yose nyina bahari, ku buryo kuba Audrey Rwabwogo ashobora gukoresha umuvuno w'amasengesho abicishije mu mugore we na nyirabukwe kugira ngo azagere ku butegetsi, nta kubyibeshyamo cyane byabibarizwamo kuko turaza kubibonera ibimenyetso. Umukwe wa Museveni ntiyahagarariye aho, kuko yashinze icyafatwa nk'ishyaka cyangwa igikonoshwa cy'umuzindaro wo kunyuzamo ubutumwa n'ubukangurambaga bwa kwitwa ubwe bwite, akita mentorship program focusing on youth. Yemeza ko ari ubukangurambaga bwo kubatura urubyiruko, arushishikariza gukorera Uganda, kuyirwanira, kwiteza imbere n'impinduramatwara mu bukungu. Uyu mugabo rero birazwi mu ngiro no mu mvugo ko asonzeye ubutegetsi bwa Uganda. Ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 5 2024 Audrey Rwabwogo yanditse ku rukuta rwa X amagambo agaragaza ko rwose ategereje igihe cya nyacyo cyo kuba perezida, ndetse ntiyatinye kugaragaza ko bizamusaba miliyari 6 z'amadolari, bityo asaba abanya-Uganda mu nyandiko uri kubona kuri screen kumushyigikira. Ati buriya rero buri gihe n'igihe cyacyo, hari igihe hakanaba sezo ya buri kintu, hakaba igihe cyo kubiba gutera, hakaba n'igihe cyo gusarura. Ni nako Bibiliya bitubwira. Ahubwo kunyuranya n'igihe nyacyo byica ingabire y'umuntu, impano n'ubushobozi. Uganda ikeneye abayobozi bafite ibyo gukemura, atari abajandajanda bategeye amaboko intebe. Munshyigikire mu gukusanya ingengo y'imari ya miliyari 6 z'idolari kubw'igihugu cyacu. Si ibyo gusa, kuko na mbere yaho Perezida Museveni yavugiye mu ruhame ko umukwe we yamuha umwanya wa politike mu ishyaka NRM. Ati My son-in-law Rwabwogo, umukwe wanjye Rwabwogo aherutse kuza kumbwira ngo nanjye ndashaka kuba umuyobozi wungirije wa NRM mu burengerazuba bwose. I heard that you wanted to be vice chairman of NRM Western. Uyu mugabo afite imbaraga muri politike ya Uganda, dore ko afatwa nk'umucurabwenge wa byinshi bigendanye n'ubukungu no kuzamura amarangamutima y'abanya-Uganda. Nk'urugero, ku itariki ya 15 z'ukwa 4 kwa 2024 Rwabwogo yadukanye umushinga udasanzwe wo gutanga ibihembo ku banya-Uganda bashesha kanguhe ariko bagiriye umumaro igihugu mu ngeri zitandukanye. Uyu mugabo rero n'itsinda ry'ubujyanama bwa Museveni badutse basaba Museveni gutumira abo basaza n'abakecuru bagiriye igihugu akamaro, akabaha ibihembo mu birori bidasanzwe ngo bizajya bituma abakiri bato baharanira kurwanira, gukorera no guteza imbere igihugu. Icyo gihe Museveni yasingije cyane Rwabwogo biratinda. Ati I want to salute Mr. Audrey Rwabwogo and his group for ndashaka gukurira ingofero no gushimira Audrey Rwabwogo n'itsinda rye kubwo kwibuka gukorera iki gikorwa no kugikurikirana.
I normally support them, but they are buri the gihe ones who thought of ndabashyigikira the idea. ariko nibo badukanye So I'm iki very happy gitekerezo that rwose ndishimye Mr. cyane ku bwa Rwabogo and Rwabogo his group n'itsinda rye bafashe izi have nshingano taken this zidasanzwe. responsibility. Again, I thank Rwabogo and his group. What you are doing nongere is rwose very nshimire good. byimazeyo To Rwabogo remember all n'itsinda these rye kuko ibyo bari gukora ari byiza cyane kuko kwibuka aba basaza old n'abakecuru men and old women is very, 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 very important. Not only for them, but even si for byiza you, kuri bo the gusa young people. ahubwo ni na byiza no kuri mwe mukiri bato Because kuko you muzabasha will be able kubona to- ko to nimukora see ibyiza that if I do muzabishimirwa. something good, I will be appreciated. nyamara ibyo byose bisa nk'aho atabikangisha General Muhoozi Kainerugaba wifitiye imbaraga z'imbunda, amafaranga n'inshuti z'abakomeye bo mu mahanga barimo yewe na uncle we Paul Kagame nk'uko akunze kubyivugira. Uyu mujenerali nawe yagiye inshuro zose agaragaza ko bitinde bitebuka gomba azabe perezida wa Uganda, ahubwo yagize atya ashinga icyakwitwa nk'ishyaka rya politiki. hari ku itariki ya 7 z'ukwa 7 kwa 2024 mu gace ka Nagulu ubwo General Muhoozi Kainerugaba bakunda gutazira MK yatumiraga ibikomerezwa birimo abadepite bavuga mu bandi rikijyana nka Honorable Frank Tumwebaze, Honorable Margaret Muhanga, Honorable Ojala Mapenduzi hamwe n'indi mbaga. MK ababwira ko ashinze icyo yise Muvoma nk'imwe yatwaraga abantu mu bwato ku buryo ntawe ugomba gusigara, waba utabizi ukabaza abakuri bya Muvoma. Iyo ya Muhoozi yayise The Patriotic League of Uganda, asobanura ko ari ihuriro ry'urubyiruko n'inshuti zimwikundira nawe akazikunda bagambiriye kurwanira hazaza heza y'igihugu. Aho uretse kubeshyanya bimwe bya politike uvuze ko ari ishyaka waba uri hafi y'ukuri. Ibi rero byiyongera ko hirya no hino Muhoozi yagiye ashandikisha abayobozi mu nzego z'ibanze, abadepite, abanyamafaranga n'undi wese ushobora kuzamurengera mu ntambara y'indyankurya ari kwitegura n'abanyamuryango be kuri ubu batamworoheye. Ibyo byo gushandikisha no kwigarurira inshuti ni nabyo byashibutsemo intambara kuri ubu irimbanyije hagati ye na muramu we ubu bameranye nabi. Muti byagenze gute rero? Ubundi nyirabayazana wa byose yatangiye ku itariki ya 15 z'uku kwezi kwa 8 kwa 2024 ubwo humvikanaga inkuru ivuga ko umunyepolitiki akaba n'umudepite uhagarariye agace ka Iganga ho mu burasirazuba bwa Uganda, Honorable Michael Malanga Mawanda yafatwaga n'igisata gishinzwe ubugenzacyaha muri Uganda, Criminal Investigations Department CID, bamushinja guheregeta ruswa no gusisibiranya rubanda. Mu nkuru MP Michael Mawanda detained at Natete Police Station y'ikinyamakuru Chimp Reports hagaragaramo ko uyu mugabo yinjiye muri sendika yitwa West Mengo Growers Cooperative Society. Iri ni ihuriro rigizwe na bamwe mu banya-Uganda bicaye bagatekereza umushinga wo kwaka leta amafaranga binyuze mu gisa n'amayiri. Aba bakoranyije abavoka barangije bajyana leta ya Uganda mu nkiko bayishinja ko yabateje igihombo mu myaka yashize binyuze mu ntambara zose zagiye ziba muri Uganda. Basabaga miliyari 14 z'amashiringi nk'indishyi y'akababaro y'ibyabo n'ababo baburiye muri izo ntambara zo hambere muri Uganda. Uyu mugabo ngo yabicunze neza abona bishobora kuzavamo akaryo, maze abwira abaturage ko we agatuza kari kanini mu bya politike bityo ko batega kabahagararira birangira batsinze leta cyakoze baha miliyari 2 z'amashiringi ya Uganda. Honorable Mawanda ngo yaragiye anyanyagiza miliyoni 50 zonyine mu baturage, maze miliyari na miliyoni 950 azikubita umufuka da. Sayo mafaranga yonyine kuko mu kwezi kwa 12 kumwaka ushize Harriet Nabazi, minisitiri w'ubucuruzi muri Uganda, yabwiye komisiyo y'inteko ishinga amategeko ishinzwe ubucuruzi n'ubukerarugendo ko hari abadepite 30 bari koga runono bitewe na miliyari 164 z'amashiringi basisibiranyije mu cyayenge. Aba rero bakabarizwamo na Honorable Mawanda, bigatuma ibirego byiyongera kuri we. Rero Honorable Michael Malanga Mawanda ni inshuti y'agati k'inkubirane ya Muhoozi. Igikomeye cyane bizwi ko ari uhagarariye bya bikorwa bye by'ubukangurambaga byo kumugeza ku ntebe y'ubuki ya perezida, abinyujije mu kumukundisha abaturage bo mu gace ko mu burasirazuba bw'igihugu, dore ko bumvira cyane bakanakunda Depite Mawanda byabuze ikigero. Ibi ni ukuri kuko ubu bamwe mu baturage cyane cyane bo mu gace ka Iganga ubu ngo bari mu masengesho yo kwiyicisha inzara bamusengera banatabaza Perezida Museveni ngo abarekurire umuntu. Jailed MP Mawanda supporters fasting to save his neck. Abashyigikiye umudepite Mawanda wafunzwe ubu bari kwiyiriza ngo barengere ukurokoka kwe. Iyo nkuru wayisoma kuri Nail Post ukumirwa. Mu yandi magambo, gufunga Mawanda Muhoozi yabifashe nko kumuhirikira inkingi ya mwamba mu nzu yarari kwiyubakira. Akimenya ko yafunzwe umujinya wamubize mu ruhanga maze yirukira kuri X aho nubundi aturi ibibazo bye byinshi, maze arandika ati Michael Mawanda ni imfungwa ya politike yajyanywe mu munyururu kumva za politike n'abantu bo muri NRM bahwinagiye bamushinja ibyaha bikomeye byo gushyigikira Muhoozi Kainerugaba mu gace ka Bushenyi. Kunshyigikira ni nacyo cyaha cyonyine yakoze. Mufungure Mawanda.
yarangije kwandika ibyo yumva ntanyuzwe maze aza kungamo ko agahinda gakomeje kumutigisa kubw'inshuti ye akaba atakomeza guceceka kuko hari ibindi bisambo byasahuye mu binyacumi byinshi bikaba ngo bikiri n'ibiminisitiri mu butegetsi bwa Uganda. Yasoje asaba se kumva amarira ye. Ibyo byose bimaze kwanga yinjiye muri telefone ye agendana ajonjoramo ifoto ya se ahagararanye na Audrey Rwabogo umukwe we maze yandikaho amagambo y'agashoza ntambara ati niko muze wafunze inshuti yanjye Michael Mawanda none urumva nta kibazo ufite ufata za mafoto uri kumwe n'igisambo ruharwa muri Uganda. Aho rero niyo intambara yatangiriye nuko ahita hasohoka amajwi yumvikana binemezwa ko ari aya Audrey Rwabogo avuga ko Muhoza akojeje isoni umuryango akaba n'umusinzi ubigerekaho gusahinda n'ubukubaganya. And that is someone that comes out and starts shouting that he wants to be the president. Uyu ngo niwe muntu ujya hariya akibaraguza gasakuza ngo arashaka kuba perezida. Ndagapfa iki gihe ntitwakwemera ibyo bintu by'ibihararumbo yewe nanabiganiriyeho n'umugore wanjye. They had fought a huge battle for him to leave alcohol. Dore barwanya intambara nyinshi kugira ngo areke inzoga ariko akomeza kunywa kandi iyo yasinze akora ibitera shozi buri wese arabizi. Everyone knows. Can you imagine a son of a president? Wakwibaza umwana wa perezida usinda akagerekaho gufata ku ngufu. An extra mile of raping. Ibisi ubwa mbere Audrey kabisubiramo kuko inshuro nyinshi mu nyandiko yashaka gutsinda mu kuvuga Muhozi akoresha ijambo inebriate mu buryo bw'igisobanuro cya Kinyarwanda. Umuntu nk'uwo n'umunyakazizi cyangwa umuntu uhora yasinze yaba yanyweye cyangwa atanyweye kuko ahora mu nzoga yewe ngo niyo yatanyweye izaba yaranyweye imbere ziba zikimuri mu mutwe. Nyine mu gisobanuro kiyubashye ni umusinzi. Gusa ibi byo bamwe mu banya-Uganda ntibatinya no kubikubwira ko Muhoza ari inshuti y'akadasohoka ya Kabutunda ngo niyo amaze kugasoma rwose arizihirwa akagaba ikimuri hafi cyose bigendana no kuba yamena amabanga ingoma yasibanzemo. Nubwo ariko guhangana bigaragara muri iyi minsi usubiye inyuma ugaperereza imibanire y'aba bombi usanga kuva hambere bararanzwe no gushondana kuko Audrey Rwabogo akunda kuvuga ko atazaba mu gihugu gitegekwa n'umusazi w'umusinzi undi nawe akavuga ko icyo kijura cy'igisivile kirirwa kibwanuka nikireba n'abazakereka. Icyaje kubigira bibi cyane rero mu mwaka ushize yavuze amagambo asa n'urengurira ko afite amakuru ko Muhozi yakomeje gushaka gutembagaza ku butegetsi papa we ariko agenda amutangira. Ibi Audrey Rwabogo yabivuze akoresheje wa muvuno w'amasengesho n'ibya Bibiliya twavuze ko asa n'ubihuriyeho n'umugore we na nyirabukwe. Umva uko yabivuze. In the second book of Kings, chapter 19, mu gitabo cya kabiri cy'abami umutwe wa 19 batubwira ukuntu umuhungu umwami Dawidi witwaga Abusalomo yakoze ubugambanyi bwo guhirika se. Noneho umugaba mukuru w'ingabo witwa Joamu aza kwica Abusalomo. Noneho rero Dawidi aho gusingiza ingabo z'igihugu kubwo guhagarika ubwo bwigumure n'ubugambanyi ahubwo yaragiye aririra umwana we wagambanye. Nuko umugabo wahagaritse ubwo bugambanyi aratangara cyane yibaza ati ese twakabaye kuba twagendeye ku mategeko y'ubu butaka atugenga cyangwa twari kureka ubugambanyi bugakomeza. Muhozi nawe nyuma yo kubona ko bashobora kumusahurira mu mugono yahise yadukana ibyo kubacyurira mu mayeri y'imvugo z'abizera. Nk'ubwo uhengereje kuri X usanga ku itariki ya 15 z'ukwa 8 kwa 2024 yarabaciye iminosho ati abantu benshi bagiye bambaza ingengabitekerezo yanjye, reka mbahe inshamake yayo. Ngewe nizera Imana Data ushobora byose, umuremyi w'ijuru n'isi, nizerera no muri Yesu Kristo umwana wayo w'ikinege, umwami wacu wasamwe ku bwa Roho Mutagatifu, wabyawe na Bikira Mariya, wababajwe na Ponsiyo Pilato, arabambwa, arapfa, arashyingurwa, yamanutse kuzimu, ku munsi wa gatatu azuka mu bapfuye, azamuka mu ijuru, yicara iburyo bw'Imana Data ushobora byose, aho azava aje gucira imanza abazima n'abapfuye. Ibyo byumvise ntiwasobanukirwa ibyo yavugaga, nyamara icakura mu bya politike n'ubufindura nyandiko nk'umusangirangendo Papa Dicastesi akubwira ko Muhozi ari we wivugaga wicaye iburyo bw'Imana, Imana akayisimbuza papa we Museveni yemera kandi akizera ko ashobora byose, akaba umuremyi wa Uganda mu myemerere ye. Muhozi ngo yagiye ababazwa kenshi nk'uko Yesu Kristo yababajwe, ariko akabisimbuka ndetse aza kuzamurwa mu ntera mu byubahiro uruhande rwa papa we. Aha rero akazahava agiye kuba umucamanza mukuru, perezida ugenzura ibihumeka n'ibidahumeka muri Uganda. Amacenga nk'ayo yo kurengurira abandi wivugira ibya politiki ukoresheje Bibiliya cyangwa ibindi bintu byitwa political satire muri science politique. Uzasoma igitabo Animal Farm cya George Orwell wumva icyanga cyo kuzimiza muri politiki.
Gusa kuzimiza muri politike bijyana n'ibikorwa bishingiye ku myemerere byo bisa n'ibyakunze kwigaragaza muri aka karere kacu k'ibiyaga bigari. Mu rugero rwahuranya ababyibuka mu ntangiriro z'uyu mwaka byemejwe ko Madamu Yacinthe Niyonkuru, umugore wa Alain Guillaume Bunyoni wari minisitiri w'intebe w'u Burundi akaba n'intwara muheto yambitswe imidende myinshi, ngo uyu mubyeyi Yacinthe Niyonkuru rwose yamanitse agati yicaye, n'ubu niyo yahaguruka ntiyakamanura. Mu mpera z'umwaka wa 2022 n'intangiriro za 2023 ngo yakomeje kujya avugira mu makoraniro y'amasengesho ko rwose Imana irimo iramwongorera ko mu minsi igiye kuza ashobora kuba umugore wa perezida w'u Burundi, Première Dame. Ako kanya yaramenye amabanga y'uko umugabo we ari mu mugambi karundura wo gutembagaza ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye, bituma ku itariki ya 21 z'ukwa kane kwa 2023 General de Police Alain Guillaume Bunyoni ashyirwa mu maboko ataraye kugezana n'ubu yakatiwe umunyororo wo guherayo. Abashinganahe b'i Burundi bahaye yambo badi, kandi rwose muzatubwira ukuri kw'iyi nkuru. Usibye ko mubizi ko na hano mu Rwanda muri iyi minsi abanyapolitike n'abanyamadini ruri hasi ruri hejuru, ahubwo mutegereze mwihanganye vuba kuko turi kubyoga runono tuzababwira icyo bari gupfa. Ibyo ntibitwibagize ibya General Muhoozi Kainerugaba no gucyurira abanzi be anyuze mu miferege. Si ibyo gusa kuko uyu muhungu azwiho gutanga ibirori ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane kuri X. Nk'ubwo ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 8 2024 yanditse kuri X amagambo yo kwihara agira ati: I will only participate in X space if Elon Musk is moderating and Trump is part of the discussion. Then I can advise the West on how to deal with the future superpower on Earth. Ahubwo yishongoraga ko rwose azajya muri bya biganiro bya X bimwe byitwa space hatumirwamo abantu bakagira ibyo baganiraho, ngo umunsi nyiri X akaba n'umurunda amadolari bwana Elon Musk azaba ari we wiyizi akayobora ikiganiro, ariko ngo ntiyaburemo n'umwihanduza amagambo mugenzi we Donald Trump, aho noneho ngo kaza akagira inama yo mu burengerazuba y'ibijyanye n'ubuhangange bw'ahazaza hisi. Niko se badi abanya-Uganda bo bemera nde hagati ya Rwabwogo na Muhoozi? Kuri iyi ngingo ikizwe nuko abanya-Uganda bavuga ko iyaba batemanaga bakarimburana bose noneho bose bakagenda, kuko abenshi bafata umuryango wa Museveni kuva ku mukuru kugeza ku mwuzukuru nk'umuryango wabanyunyuje ukwihererana ibyiza byose by'igihugu nta no kuvunguriraho rubanda. Nubwo yameze bityo ariko Muhoozi ni usa n'ufite abanzi benshi imbere muri Uganda bishingiye cyane kuko bari we inkota zose ziri gutungwa. Ikindi nawe arabyikururira binyuze mu bikorwa dasibamo birangwa no kwibazwaho n'ubyumvise wese, cyane cyane amagambo nyina anyuza ku mbuga nkoranyambaga ze we na ruriya rubyiruko rwe rwemeza ko ruzamukurikira no ku muryango w'ikuzimu cyangwa mu ijuru. Abo bavuga gutyo ariko abanyapolitike bamwe bamwanga urunuka bamushinja kujya mu mikino ya politike kandi ari umusirikare, ibintu binyuranyije n'amategeko ya Uganda. Honorable Ibrahim Semujunganda, umudepite mu nteko ishinga amategeko akaba n'umuyobozi w'ishyaka Forum for Democratic Change, yanga urunuka ibyo Muhoozi ahoramo, ahubwo bavuga ko ibintu by'ibirori ngo n'iminsi y'amavuko bitwara akayabo ngo abikoresha nyuma yo gusahura igisirikare cya Uganda ahagarariye. Ati So who is Muhoozi Kainerugaba? Ese ubundi uwo Muhoozi Kainerugaba ni muntu ucyurenga ku mategeko? Because his conduct, the tweets he's been sending, kuko inyifato ye nka za tweet agenda yohereza n'ibintu atangaza ngo iminsi n'ibirori by'amavuko, ahubwo biriya bintu byo gutera inkunga ibirori by'amavuko ni ikintu cyo gukorwa iperereza, kuko twabwiwe ko aya mafaranga yavuye muri UPDF. Kuri ibi hiyongeraho ko hari abajenerali kuva hambere bakomeje kwijujuta ko batazategekwa n'umwana bateruye ari uruhinja ngo bamuterere isari. Nk'ubwo bitaragera aha hose mu 2013 General David Sejusa yavuze ko ibyo Muhoozi yigira byose nta uzamwubaha, ahubwo uyu niwe wa mbere wagaragaje ko hari ikintu cyitwa MK Movement isa n'iyabyaye kiriya gisa n'ishyaka cyitwa The Patriotic League of Uganda cya Muhoozi Kainerugaba. Ku ruhande rwa Audrey Rwabogo naho abenshi bamushinja kuba umuryi wa ruswa wujuje ibyangombwa by'ikirenga, uyu ngo agahora no mu bugambanyi bw'inyungu ze bwite n'imiryango yo kwa Museveni, kuko kuva yajya mu mwanya w'ubujyanama kuri Museveni mu by'ubucuruzi ngo imisoro n'ingamba byashyizweho mu by'ubucuruzi bwabo bwinjira n'ubusohoka ngo bwose bugamije kunyunyuza rubanda, mu gihe igihugu cyagiye cyunguka ibintu birimo nk'ibirombe bya zahabu, gaze na peteroli byagombaga kuba byaragabanyije itumbagira ry'ibiciro, ubukungu bugashikama n'ibindi, ariko ibi byose bikaba bitarakozwe kandi ari ubijejwe kuko ngo ntacyo yabwira Museveni ngo acyange. None se ubundi muri ibi byose Museveni we ashyigikiye nde hagati y'umuhungu we n'umukwe we? Mu buryo bwa kibyeyi birumvikana ko agomba kuba iruhande rw'umuhungu we, ariko ubusanzwe Museveni abamuzi bamuzi nk'umunyapolitike buri gihe uzi gukoresha abantu, ariko utagira uruhande urwo ari rwo rwose uzapfa kumwumvaho yarugundiriye no muri politike mpuzamahanga. Ibyo abarizwamo n'ibikorwa bye byose nk'ibibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uzumva bivugwamo gake cyane kandi mwibanga n'ibikuta bitamenye. Umusaza aba araho yicecekeye n'ingofero atamiriza mu mutwe we. Ibi biri kuba rero mu buryo bwa strategy ya politike bisa n'ibiri mu nyungu ze, kuko yenda rubanda n'amahanga bari bamaze iminsi bari kwibaza ku butegetsi bwe, ubu bagiye kuba birirwa muri Rwabwogo na Muhoozi bikomeze ku buryo ahubwo hari no watekereza ko yabishyigikira bishyongeza we adafasha uruhande.
cyakora ntiyabuze guhamagaza umuryango we maze ababwira gusigaho. Museveni warns on conflict amid Muhoozi Rwabogo crash. Uwo ni umunyamakuru George Hasimwe wa Chimp Reports asubiramo ukuntu Museveni yasabye Muhoozi na Rwabogo koyayo. Ni mu nama y'abagize NRM bakorera mu ngoro ye, abandi bita umuryango we. Gusa koko guhanganisha ibitekerezo bifutamye no gutukana bigendana n'ikinyabupfura gike cya politike, gushondana no gukoresha imbaraga zindi zitari ibitekerezo biboneye kandi byubaka mu kugera mu myanya runaka y'igihugu, n'inzira yakwitwa y'ubuhone no guhonyora hazaza ha Afurika, kuko abahanga bemeza ko uburyo bwa politike bwo gutsinda bwitwa geniocracy ngo nibwo rudori bushobora gufasha abanyafurika bunababatura mu butiriganya, ruswa, ubusahuzi n'urugomo rwa politike. Kuba tabizi rero, geniocracy ni uburyo bwa politike n'ubwoko bw'imiyoborere aho abayobozi n'abategetsi baharanira inyungu zabo bategeka aho gukina politike y'inda, noneho bakajya bashyira mu myanya abakozi bashoboye, abaciye akenge, bamwe batanga umusaruro wihuse mwinshi kandi mwiza, quantity and quality, nta byikene wabo n'inda kuzi, itonesha n'inda gufasha, ubugugu, kwikubira, gusahura no gusisibiranya ibyagasangiwe n'abanyagihugu bose. Nyaboneka ibyo byose ngo bigashyirwa hasi, maze mukareba ko mu myaka iri imbere Afurika amafufu n'amafaranga bitadufubika koko. Bye.